Nous sommes en route pour Dinguiraye et nous sommes à quelques kilos de Dinguiraye. Nous avons retrouvé un frère qui est couché, voilà, qui est assis, il n'y a pas de souci. On va l'affronter voir. Koto Aladji. Koto Aladji. Kono mo inete? Eh. Koto Ousmane. Koto Ousmane. Hey. Andi mo. Lan. Mais fais-moi me nettoyer, mais encore ma konyama. Nang. Onjaram. Onjam. No haifi. Ya bongari me ngandali mo mari musido do tigi. Kono menen ko mojo bere men joti wonde mamu. Nda so nani fi amen me ine assistance humanitaire d'urgence. Nali ndi amene. Alhamdulillah. Rasa hande alla muiye yidu. Hara ko musido medem do men tawi do. En tay menen hatu nyine wallugol. Sai woni o wawe me wallitade. En amo men femba mo men nettoyer mo men watta mo chonchi. Me wallito mo fi nyamete makon stay woni partenaire amen be wallo yime. Wa ko me wata mo nakude nen kala tan. Oh, no, I don't find the video on the Kuni every time. Okay. Every time, Kuni, more than around Nenagoto. Camon warta done. Control you better. Only Galamendo. More moment got on it. Why do I kilo yin? Oh, the kilo. What in my kilo? I'm gonna go to Monga. So I'll need more jabby. What a old day. Hinga si kono so wadi this to jabay. Anyway, maybe have to heal you. So not a To actually wali dere wadi ndongan. Sako men we wa edundo. Madam ko yore lawol me woni. Ene yaade Dinguiraye. Fiye wadon no. Fiye lotumo. Kon non me fala e lotumo pigi ko tape warti. Ake changement de coiffure mo lote moi moja. Après non me soumettre appartement me das wallahi me fi me na bakala tanu nyawndo. Me fala yo wallu me. Aware tante madam. No, you mean what? I don't know something. Oya ta mentir ma ko ni fulo ta ko ni mentir de wa. Doi. Oya bata. Os mi no ya ha kare tu. Jabata do ni mentir de ma ko do me na bendia na mentir de ma ko ha me bulu. Madam. Iko nene goto mo chaque fois do way mo doru tugol wadon piji gono ton fiyo mo jabbo. Acce se men ngari wallom men se suttini mo dunde wotere joni wowta o wawa dum don goddo est ko non nyibira ko no suttiri wo gono wata pigidi andi les gens il faut mo men woton yegutu kadi continuer effort jidi do ni ilay way on drame fe ini ben amen fe ini ba pa men wondo ko no men gerdi ha do ni ko do haysi ko nene makko si ari makko no gerda wo jabata tous mai armai na armai ari mai dogu shi armai ko Ousmane abacce me famba mo doka me ba preciso do marazoa o jabay no fembare do en jabay aw ado isaka on va marquer là Ousmane Muna naik pular ka? Oh, lu tahu deh. Lagi aku faham. Dongoro jungo itata feo. Jelas. Yo gua ni. Kalau soalnya enggak kan. Pakai kayak dia.
Wow. Merci chérie. Nyam bobo nyam. Nyam. Beda mukadi Nyam. Je, awaga sibedo. Logo se ko habani nyama. Nyi se ngi limo ko ko na ya. Logo ni nango ni ndiante mo logo ni. Kalendia? No, ndo ai. No. Na ka mo dano, o wano. Jaba ta. Allah den ko no me fala échange madame. Waldi ndiray. No ko me won jarde ko no me halande. Njara jeji manga sewja bay. Usman daranga. Mai dai wa kana ngeda ni. Imo ko wa kana ngi mo mai. Pian. Yili ke makko. Dana yili makko. Yili ke joni. Anange jongo siya mai. Sija do. Makko ya. Kon si tay wo pi long ko jurda. Yang permane. Yang permane. De toute façon, vu que Koto Ousmane, parle là s'il te plaît. Koto Ousmane, jabali har wala jabali me femba ma. Joni. Mene me ngaki do pansement maro ma ko nang. Debbe defante dum do nyama nani. Bébé ni me ngahala takadi. Excusez-nous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc mesdames, messieurs, merci à nos millions de partenaires. Merci à tout le monde. Nous sommes à Dar Salam. C'est combien de kilos de djingirai? 45 kilos. Donc nous sommes à 45 kilos de djingirai. C'est le frère Ousmane Bari que nous trouvons en bordure de route, qui est malade. Selon les informations, il est né comme ça. C'est vrai que tout de suite, on voulait vraiment changer un peu sa vie en lui nettoyant, en lui coiffant totalement. Mais bien, le temps fait défaut et nous n'avons pas eu quelqu'un pour nous assister. Et pourtant, il n'arrive pas à parler. Néanmoins, on laisse 2 sacs de riz pour lui et on va repasser un jour pour aussi apporter un soutien, Inch'Allah. En tout cas, merci à tous les partenaires de l'ONG. Merci à Mariam Touré et à tous ses membres. Et surtout, merci également à Koto Ousmane. Koto Ousmane. Maro mako nina. Okay, awa yimi na. Imo. Mai no yari na msona mapade. Imo mai. Mai. Imo. Mai. Imo ne. Wah! Awa mekisi. Mai. Wah! Arma msona nampade. Mai. Nanga. Mai. Saya dah sabar ragu apa sih? Awade julere ne mo jodo. Par mai don. Jo ina mo. Lande mo sun subo jabay. Ya dan mo ragu. Shuri landa ne mo bay ko no wondiga. Ayo ini kadari kita orang wondiga. Ga urgo loto. Jon mana na bendi andanga. Me wala me muloto. Mai. Mai. Okay. Tay bag ka na panga. Il a accepté.